Mbunge wa tene wa Mboni Michael Kesoya Munyao ni omutula moti mbunge wa oyu Mboni Erastus Kivasu kwa kila ukuwetata ukuwanika henende kavinani kalawa manenga basari aiweta kana tingenda ya mwenendi kulatia basari Kesoya neno kavinani kala wethi waikomana na ekalimasa kai kilo ni mbunge cha Mboni aimwenda Kivasu aike kuvua president ivinani hii molati wakoseo kwa lelu wakuma tawa kumela itangine uende na kuminukiliwa aiwetekana ni vatonye kamilati kalea kutwa iwa yethe wandeka kumukima President William Ruto. Titus Makau ni mwandiki wetu wa maua. Yumbe uwa tene wa Mboni ainena na kalimasa kaine wa umya ukuli kwe yumbe wa yu wa Mboni Erastus Kivasu Nzioka aike kutangasa ene ndika vindane kala wa matethia aiweta kana vaimundu wivata na thina yo mundu anenga we mbasari etona hivyo ndhe andu alatiba kekane wendi witu vaimundu ne wa mbasari tunenge wa mbasari nikutha nikitikira tai ndipinyiwe da yuwatethia mundu wi usioka ukamwanika ukaona na cia mundu numutethie numunengie mbasari wakwe kata wanenga mundu mbasari ndoko mwatisia wi mumia nguo kuwa nduni ona tieleza tima na ndo ala manengio mbasari na kana na rai eko ko mundu wende tocha ko mundu wende takwane kuitethio na kuombeza ciake ciumite muvuko na imbeza cia serikali ai ko twanike andu maitu ma atinenga ne mbasale nundu mbasale ino ne koti vitu na imbeza zitu kana mwazia rende ini muyena ko tinda yani kandu ku mundu nenga we mbasale yayenda ainde watu nengi andu mbasale eko thio twanike andu maitu kuya zokoni bondi tai wananeza bai mundu wendete kwane kwa bandu aitethio kana nara na ndinaje bo zote ona serikali ndi anika ama zito wathi mbumbuno kethia masiro megiro notice board ni mandikiro wandu ala mno mbasale niki ayo ku andu kuyenda amathikone ona ndacia mbasale ona ndacia mbasale kuya gwikara tera timwiye yozu nayaga ne agu ongi Kisoini wa mwenda Kivasu aike kumubwa musumbe ibindane ye muradi wo useuvya wa lelo akumata okuthie tangine wenda na kuminukelelwa aiweta kana ni watonye kameradi ela iminete na kuvitukithwa Mboni ikalea kutwa yewa ethi wandeka kumukima President William Ruto ni ona no mukuli atete ni mwisundu tate ni alelo ni ona ndo na thela iyo ni na ambulance tie kwa mira baya na mwe baya ka umone pesi ya osie ba ingisi ba kwa muloka ingisi ba kwa nthi chanthi ingisi ba ona ina thela mukamba isie wetele ndekata ndakuza na wobe ndekata akoa yutende no zobe wasia oithele tumethena na gurwe ukwerurya kasongwenuke nukana ijao ni murumine nilivoti ya bilinga wa mwaboku makizione cha Sakai sub county ya Mboni kaunti ya Makueni. Titus Makau.